Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasni sajan adu shpobeje main step adu saubeje janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kedak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Di parlok borok wan nompat slam wan ban syem ke admission hakane music school. Ka Neutrap Youth Council HYC Education Cell kala yo jingtip baladan ka jingkhot rungkam da katanat ka koi ka kya ya ka medical physicist kam radiation safety officer Henry ya ka jingkhot advertisement kala long arsin ya ka ju ka kam kumta ka ka HYC Education Cell po ka jingilam usamla en lang sauyen ha ka janmit jong ka Neutrap uluber aja opsan kala lek ban ya kendu ya IAS officer u Dr. Joram Beda ban pancing syai halor ka e ka daw ka bala apply advertisement arsin badawaru badai ban pensengek shua ya ketika jing tungkam. Ha bakran shikilat patai kubor usamla en lang sauyan ulaong bahau senam arja apsau kalapau ke jingkhot rungkam da ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board tang naga benta ki reserve seat kata tang ya ki khasi jantia handai ke bala wanra jing lengok kalong badang mensyam tayo kata recruitment board kala apply advertisement biang ya kata juk kekam da ka bapan kelapat sya ka unreserved seat kata daga ba ailat lang ya ki bar jalla ban pha ya ki kot kisla ban pensisha naga benta ban yo rung ha kate kam uloong panagaliang u Dr. Joram Beda haringkat ka jinge don lang bat kiwe ki doktor kila kentai bakandon ka jingle siliang namar baya ka nega post kila depan play advertisement hadu Hendrusen maduong ba ha pedeng ki Hendrusen ki badai ki ba apply ki long tang license bat ki deru ki balapas tang ya ka MSc basic Kim day satya ki bapas ka medical basic but kim don ru ya ka radiation safety officer certificate bakin sya thung kum ki medical basic kam radiation safety Council Education Cell minta kesini le yo ban kedua ya Dr. Jerome Beda be secretary jong ka health department ka bedai bat kani ka recruitment process ka bedai bat ka course medical physics kom radiation safety officer akaba nakalian jong ka sangil iba nakalian jong ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board haus nam arjar apsau kala advertise ka course ka first advertisement kala bu tang ya ka tang kala bu harta ka reserve seat lani kata ka reservation seat tang ki kasi jantia ban apply ka position medical physics com radiation safety officer Ray ka ba peningwa bat ka ba penkendit ingi kalong bangile iba mensim tayo kata mentong senam arja apsan ya kejuk advertisement la advertise biang hakat limba kani ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board ya kani kejuk position kalor kani ka post akaba la penkelapat ya kata ka reserve seat ka balamang ya ki kena kasih jantia sa kata ka reserve seat ka bomot ba menta kani ka seat ka bala reserve di kasih jantia an yo bahalang ban nam taki kena lani nam taki candidate ki beli barjela di bilang eligible ban thum ban thapkam lani ban satung kum jata ki medical physics com radiation safety officer bat nakaliang sangila dawa hagajing keren bat jing kenduk mentan bat ki bat IS Dr. Jerome Beda rengkat bat ki doktor rumah di department ngile yo penyatai bat ya terba halor kani kamat hari nakaliang ke department kalau ba kani kamdei ba kadang kanu jing lek siang nakaliang ke department nakaliang ke board recruitment board la dapat advertise kani ke post la Andrew Sin dari hakini Andrew Sin dan tang lai Sin hakini ki lai Sin ki dan ki kena kasih jungi mah kasih jantai ki bela apply ki kita ki kena ki bela pas ya ka MSc physics tambakin dapat ki bela pas ya kata ka medical physics but kemudian ya kata ka RSO lani tak radiation safety officer certificate mah mungkin syatunggum taki MSc medical physics com radiation safety officer but deh lor kini kerong rem bana kalian ke department kamsim layo itaki eligible candidate rela dantang taki rei at present kadang ko ka candidate dapo asam kum ka jumbatai juga department ba kani ka kum kata ka medical physics ka badai kum ka radiation safety officer
Badai lor kini kena orang ban kalian ke department kompansi ban penkelano unreserved seat kerang ban pelilat pat kita ki candidate ki belum eligible namar ba kalian department kelai thuro ba ka hadum tamne ka kalian ka nak koi kya jong ka sokar jela kamtam po hospital mah namar kani ke day bat ka kani ka benta jong kani ka post ka day bat ki patient ki bayo cepat cancer te hadum tamne ki padani kita ki RSO permanent mah bat ada kamdani kita ki permanent staff kita ki permanent RSO kan bu kan juga ka bakraw ya ka tenat juga koi ka kya borok ka wei ban sumar kita ki nong pang namar ba ki lay thuro na kalian department ba ki kan sedang kita ka machine thamai mah ka MRI machine ka ba ka system jong kani